الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، musidɓe julɓe tedduɓe, ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata mo mara ɗimmo, taguɗo kammuli, tagi leyɗele, tagi bani adam, tagi yimɓe, tagi jinna, tagi kala ko taga kon fuu. O inni kadi ko tagaɗo kon fuu ala hay e hunde si wona hino subbon hina naade e yettude Allah. Kono o inni bani adama on ko seeɗa ɓeni wone wadde ɗum. Wa qalilum min ibadiya shakur. Wo fanɗi ha fanti e jiyaɓe am ɓen ɓe hino yettala min Allah, malgré nemaji e teddule komi waɗani bani adama kon. Ko tuma gokkun heɓi mo wo gotum manki o anditala min Allah, meeɗi o jogi ɗin fop. Haray tigi tigi on ala anditande lan sina ñande mi jatti gotum. Yo Allah waɗu en yettoɓe Allah, haray waɗare yeddoɓe Allah. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɓeyden yettugol subhanahu wa ta'ala ɗi nemaji ko nemini en. Kanko tigi o wi wa in ta'uddu ni'matallah, wosen konti nemaji ko Allah nemini en kon la tuhsuha, en wawa andugol ko ɗi jelu. Allah subhanahu wa ta'ala addinde nawnare ɗo wiyetende corona ɗo o liɓi hoore bani adam fiyo wawu en jarribade o annamo be men ko honto wata wonde position mum. No wodi woɓɓe fewndo hiɓe maapi si ɓe heɓa juma. No wodi woɓɓe go ila corona ari ɗum ɗo wonaniɓe dalil hande kadi ko sabu corona on haɗi ɓe rewa Allah. Ɓe dallinora ɗum ɗo hande kadi hara haaju maɓɓe ala tigi tigi on e juulugol ko wiyete kon juma. Musidɓe julɓe tedduɓe, nemaji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala nemini bani adama ɗin ko nemaji ɗi wawata ko limade. Goto kadi wawamo yoɓude ɗi, en yoɓirimo ɗi wosen yetti. O fodi en kadi o ini la in shakartum, mi wondi son yetti ko mi waɗani kon la azidannakum, mi wondi on mi ɓeydanayon. Si Allah okkima cellal a yettimo o ɓeydanama cellal. So okkima jaahu a yetti o ɓeydanama teddungal. So okkima ɓiɓɓe a yettimo o ɓeydanama. So okkima jawdi a yettimo o ɓeydanama. Sa ittanidi zakka o ɓeydanama waɗa barki e mayri o hiwama o hiwandi. Sa ittanidi sadaka o renama o aynama o dandama. Sa salige ɗum ɗo foppo o ƴetta jawdi ko yangiɗa kon heɓuɗa o lettiroyama ndi kadi yawmal qiyama hara o haajaka kadi. En fop meɗen sen hawtiti e rewi Allah subhanahu wa ta'ala, yimɓe e jinna adiɓe e sakkitide ila yawmal qiyama, ɗum ɓeydata Allah si wona yeri ko mesalal ittata e nder maayo. En fop meɗen sen hawtiti en yeddi Allah, yimɓe jinna adiɓe e sakkitiɓe, ɗum ɗuytata e Allah sina yeri ko mesalal ittata e nder maayo. Ko wonɗen wadde deweɗen en waɗani hoore meɗen, sey yeddi Allah yeddani hoore men. Man amila salihan fali nafsi, kala waɗɗo ko moƴƴi waɗani hoore makko. Wa man asa'a fa alayha, kala yedduɗo kadi o feloyta hay e goto si wona hoore makko. Mawdu an on ko honɗum hande ko 25 ko wiyete kon suumaye. Balɗe 25 a horiɗe feƴƴi, ma a horari balɗe 25 ngam feƴƴi e suumaye. Landiti hoore ma no lutti balɗe 5 ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi e nder ɗe balɗe 5 ɗo. Si Allah wari lan joni fewno ɗo, est ce que mi wawi gollugol gollal tawata mi tawama e rinɗinaɓe ɓe natugol yite jahannam. Landoɗa ɗum ɗon hoore ma antum, hara paykun tawaka takko ma ɗon, sonnajo ma on ala takko ma ɗon, antun ka hakkille ma hasiba. Lande wonɓe wadde commerce ɓe hewti kikiɗe ɓe waɗa bilan on fof ko jelu marsi nde ñande. An kadi hande ko jumare sakkitinde ndenni e nder lewru sumaye 2021 nde ɗo artata ila yawmil qiyama. Balɗe 25 a hoori hasibiɗon hoorema. Nono kono horirte non fof horirɗa, lando hoorema. Ene a heɓi naafiloje ɗin ila sumaye on fuɗɗi, landoɗa ɗum hoorema. Balɗe 25 hande a heɓi jusaji jelu qur'ana jangaɗi, landoɗa hoorema. Balɗe 25 hande ko jelo huntinɗa, landoɗa hoorema. Balɗe 25 hande bakkatuji ɗi wownoɗa wadde ko jelu tubuɗa ruttuɗa ka Allah innuɗa a fillotako. Balɗe 25 suumaye hande a heɓi astaghfirullah wa ajiley jelu e nder lewru suumaye. A juuli e nelaɗo laabi jelu e nder lewru suumaye. A subbum hineke laabi jelu e nder lewru suumaye. A waɗi qiyamul layli jelu e nder lewru suumaye. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lehiɓe maaki man qama ramadan, wonɗo wo wonɗo dariɗo naafi lewru suumaye. Wonɗo wo ka uri o na américain jo na européen jo, si tawi ko a julɗo wonɗo wo dariɗo naafi lewru suumaye imanan wondude e gomɗinal ko a julɗo wahtisaban hara ko waɗirɗa ko ɗaɓɓugol baraji ɗin kadi ka Allah
konnu hikki yeeso ɗon ko hufira lahu o yafante ma dendangal taqaddama min zambi ko ardini e bakkatu makko. ɗum ɗo ko feere. est ce que a heɓi ɗum ɗo landuɗa hoore ma ka sa juuli geeƴe ɗen haray a ronki mi immoy to jemma mi naafa ronka immoyade a anda si suumaye tawtete ko wallahi en anda ɗo e raɓɓiɗude naafo juulata ɗo yo Allah tawni en e juulay ɓen timmon nen o rinɗina e natugol yite jahannam. ɗiɗi ɓeyni kadi man sama ramadan ɗa ko ɓeyni ko dariɗo naafi ɗo kodi hooru ɗon ɗo kadi est ce que a waɗi ɗum a hoori lewru suumaye no hanira noon ka a jamfike hoorema sifa goɗɗo no noddilande ñande no landolan fi suumaye on o heɓi duuɓi 3 e nder Europe ɗo ila way ɗo kanko haynde wotere hoorare milandimo yene musidɗo ko nawnade o yini o hay hunde usage waɗalan ko on tumi hoorari tum min inna lillahi wa inna ilayhi rajiun o yini wona goɗɗo koye maayi mi inni sittane goɗɗo mayno e di ko wowluɗa ɗo a suka mo timminari 30 suumaye tawama leyɗe porto ka hoorugol ɓuri e newade na yaasi wuli na ko ñaame woni ko manki duuɓi 3 a hoorari fi tun a naati leyɗe porto ko ɗum ɗo hana innede inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko min e sokka men seedata ko gonɗi o fesi moƴƴa yo toro Allah yo Allah artirmo e hoore laawol pewal ngal an non musidɗo julɗo tedduɗo si weeti bimbi tawi hiɗa himmiri est ce que mi heɓa waktuji ɗi fof julde jama ka juulirde yetto Allah subhanahu wa taala est ce que hannde kay mi wawa e naafude julde jama yetto Allah subhanahu wa taala ɗa jogii décision ñallal feƴƴata a heɓaari jusu o gooto janngaɗo yetto Allah subhanahu wa taala a ndaaray e goreɓe ma buy tawata ɗum ala e programme ji maɓɓe ko ɓe hawjironi yo suumaye yahu tigi tigi on ɓe hetta activité ji maɓɓe wowno ɗin hannde kadi ɓe jokkay ko ɓe wonno kon ɓeɗo serti e salafu sali moƴƴuɓe adiɓe ɓen kamɓe lebbi jeego hara yiɓe torade Allah yo Allah hon tawnuɓe suumaye si Allah tawniɓe suumaye kadi ɓe hoori lebbi jeego hara yiɓe torade Allah kadi yo Allah jaɓanɓe ko ɓe hoori kon na deyinugol obligatoire ɓay a hoori a naafi a itti zakka a huntini be Allah ƴetta na obligation e hoore makko ko simo yiiɗi o jaɓa simo faala o acca ɗon ko fa'alu lima yurid koko faala o waɗata ko ya waɗu dewal ngal no wiira noon ha gasa ɓanta juuɗe maɗen fewtamo inna Allah ko ɗum ɗo landino laala yo mi waɗu mi waɗi mi torikema kadi mi jeejima jaɓa nan simo faala o jaɓa simo faala o acca ɗon ko mbo landitotomo ko maapi ko haton jinɗo e goɗɗo Allah haton jina hay goto e meɗen kala ko wonɗen wadde ko fi hoore meɗen waɗande ko yen jeejumo waɗen ha gayna no hana waɗirede noon toroɗen mo hande kadi yo jaɓan en toɓɓere ɗiɗa ɓerne musidɓe julɓe tedduɓe hiɗen e ñalande mawnude ko wiyete ko ñalande juma lewru suumaye ka alansara fof jumare fof jumare kaka du'a jaabo to tentini non kay jumare suumaye tentini sakkitinden kadi mo beesi salmini alansara ɗo yo nangue ngue mutoyde fewto Allah subhanahu wa taala oyni leere hun gotu no ɗon ka du'a jaaboto salligo ha moƴƴa joɗoɗa e tapi humma fewta Allah subhanahu wa taala potta ɗon ha jantoɗa inde Allah yer ko wawɗa woye muɗum ɓanta juuɗe maɗen toroɗa Allah ko nde ɗo woni sakkitine nden Allah rinɗinan e natugol yiite Allah rinɗin ɓeygure am fopp e natugol yiite Allah mi torikema rinɗin kala julɗo e natugol yiite jahannam sa gayni ɗum ɗon ɓanta juuɗe nga inna Allah o alhaali ko fewndi ka meɗe leydi lagine ko wawi ittugol ɗum wo ko an o wiyeteɗo Allah a yoni ittowo hara ko ber kun fayakun Allah mi torikema solnan ɓiɓɓe lagine hawnaki ka Allah subhanahu wa taala nani noddanuma non ɗon ko wulluɗa e makko kon ɗon kono musidɓe julɓe tedduɓe goɗɗo himo hani wullugol yeeso Allah ma o wullinkino haysi tawi ko ya wullinkino holla Allah ɗi bakkatuji ko jogiɗa ɗi andeji ko jogiɗa ɗi mapundeji ko jogiɗa kono si goɗɗo woni ñande o wulli wo ko so tawi jawdi perdi ñande o wulli wo ko si o yaltinama e suudu ñande o wulli wo ko so heɓi mayde ñande o wulli wo ko so heɓi tana haray hino hulɓina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe hewno toragol ɓe inna allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa Allah mi torikema dannal ngal gandal ngal nafata wa min du'a'in la yusma e du'a kadi mo jabatake wa min aynin la tadma e yitere kadi nde wullata landi Allah landoɗa hoore maɗa ko fi hon ɗum tawata an joni a wullata haray a natorika Allah daari ɗon kalla barrana ala qulubihim yehi ha korni hiɗɗiɗi hande kadi ka ɓerɗe wullata few a wulli wo sa waɗama ko metti wullu yeeso Allah subhanahu wa taala nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hiɓe maaki kala yitere wullude fi Allah hara ko fi Allah wullirɗa jonde yitere ɗon natoyta yiite jahannam no tawa e yimɓe jeeɗiɗoɓe
ɓe Allah ɗowdinoyta ka ley ɗowdi arsi makko ñande tawata ɗowdi wala sina ɗowdi arsi Allah ni ko honno wa rajulun e gorko ma sonnajo zakara llahu khaliyan o janti inde Allah haɗa kanko tun himo weddi fa fadat ayna gite makko ɗe yalti gonɗi landi hoore ma ko laabijel wulluɗa harana yeeso yimɓe fiisi goɗɗo maayi ɗo joni emba ɗum no yurmi honno wullamo balɗe ɗiɗi lando ɗum ɗon hoore ma fi honno ɓeyni sa wulli joni a natoyta yiite ɗa hani waɗugol ɗum sa itti sadaka suuɗima a okkitiri nano andari ko ñaamo okkitiri a natoye aljanna wakkilo heɓa ɗum ɗon a yiɗiri goɗɗo fi Allah on tawinote naɗoteɓe aljanna ɓen wakkilo heɓa ɗum ɗon kala ka inna ɗum ɗo naɓay aljanna e to ha wona ɗon o andi Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴo bakkatuji ko goɗɗo faggitoto kon e nder leyɗe porto a heɓata ɗi sifaka meɗen joni noon aya goto hino ton on fowtinayi en seeɗa ka Allah ino fa amma man saqulat mawazinuhu ɗawini wa amma man khaffat mawazinu golle ɗen ko peesoyteɗe si peesoyama darama tawama ko moƴƴi ɗin ɓuuri ɗudde qad aflaha wa naja gomni haray o malama o daɗi hande kadi si tawi noon peesoyama tawi ko ɗiɗa kadi fala yalumanna illa nafsa o felata hay e goto si wona hoore makko wa akhira musidɓe julɓe tedduɓe balɗe sappo sakkitore ɗen ko ɗen woni e yahude ɓe innuno yen ɗaɓɓitu laylatul qadr e nder lewru ndun fof woɓɓe alhamdulillah ila suuma ye fuɗɗi ɓe mankari naafilo ɓe mankari kadi juulugol jemma hay tawi ko darɗe ɗiɗi aɗo sullagol ɓe inni en ɗaɓɓitoyeɗe kadi ka sappo hakkitore ɓe hoynani en kadi ɓe inni awa ɗaɓɓitoyeɗe ka sappo sakkitore ɓe hoynani en ɓe inni awa ka balɗe jowi fuujuɗe ɗen e nder lewru suuma e nder nu ka balɗe sappo sakkitore nogay e goo nogay e tati nogay e joyi nogay e jeeɗɗi e nogay e jeenayi ɗe balɗe ɗo joyi e nder ɗum no gane laaɗo sallallah alih w sallam hakke ko ɓe faala en fof meɗen ye yew aljanna ɓeyni tentini nogay e jeego no wetude nogay e jeeɗɗi ko ɗum hawrodirta janngo mawɓe meɗen ɓen yo Allah yaafoɓe ko ɗo ɓe mahino hadis on himo selli ken ɓeyni tentini non ɗon ko fi noon wata ar woopugol sine te yen ɗaɓɓito e lewru ndun fof par ce que laylatul qadri on himo egga kono koɓe ɓuri jikkude kon kaw arata ko jemma nogay e jeeɗɗi ɗum noon hawrodirta janngo ene noon alhamdu wa shukru lillah e weltaniki Allah hawrodiri kadi ko weekend janngo ko samedi goɗɗo inatami yaha hay golle ma hara ko ɗum ɗo ko honɗum waɗɗa programme no wurnitirta o jemma hiɗa waɗi programme ko qur'an jelu janngata hiɗa waɗi programme ko jelu insinotoɗa a naafay darɗe jelu e nder o jemma goto so a heɓimo hino ɓuri rewɗo Allah e nder duuɓi 63 83 ans sabu o jemma ɗo pet o no hanuno darna kala ko wiyete activité ji ma aduna yankoji holla Allah ko o jemma woni ko faalaɗa Allah okketemo kala toriɗo Allah wondude e ɓernde laaɓude pos Allah yi'anima few o okkete konko toriɗamo ne laaɗo sallah alih sallam e maaki udu'ullaha tore Allah wa antum muqinuna bil ijaba haray ɗon felliti ɓellete Allah subhanahu wa ta'ala jaabinanayi on ko toriɗon mo kon ko programme ma on ni hara wona sifa programme ji goo hino waɗe ka meɗen lagine ɗimi andi ɗimi wurno e muɗum si hewti ko ittingol galle be galle 10 000 20 000 ma 50 000 nayi soode ɗum moɓide ñallal ngal fof ko jefugol rewɓeɓen woni jemma on fof ko sendugol werdeji jemma laylatul qadri gente hadiso mi darnira ɗon hutuba on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki man qama laylatal qadre kala on dariɗo naafi wurniti jemmata laylatul qadri ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambi Allah yaafike ma bakkatuji maɗi haray ko honɗum kadi fa Allah ɓuri ɗum ɗo yonno gon watta programme e jemma ɗaɓɓa ɗon arayɗo de wotere nder hitande hiɗa mari baraji ɓuri rewɗo Allah duuɓi 63 waɗa programme ma nden ñande fof hara ko ñamugol waɗa programme ma fof nden ñande hara ko werdeli ɓeɗo yo weeri ɗo ɓeɗo yo weeri ɗo na jemma werdeji noon ko jemma laylatul qadri ko khayru min alfi shahr himo moƴƴi ɓuri lebbi wulure ɗimana laylatul qadri mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala o jemma ɗaɓɓa ɗo yo Allah on okku en mo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala moƴƴere ko woni e lewru suuma yo Allah waɗu geɓal meɗen enen e dendagal julɓe ɓen fof kala mo mawɗo mum faati ko Allah woni okko aljanna yo Allah hokkuɓe aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala nawnuɓe ma nawniraɓe ko Allah mari cellal yo Allah dikkimɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd musidɓe julɓe tedduɓe mi darnira yewtere annen toɓɓe ɗiɗi dewe buy moƴƴude waɗama e nder lewru sumaye kono wata jaɓu musidɗo tedduɗo
hara haka woni ɗo joni no wodi mo taƴodirɗa sabu innugol ko min komi wi kon ko be ɗum laato moƴƴanama Allah yaafoto jiyaɓe makko ɓen fop kala tenen e alkamisa sina yimɓe taƴodirɓe ittu hoore ma e ɗum ɗon tippito yahul hiwroɗamo hay si tawi ko sabu teddugol ndu lewru sumaye fiya heɓu nde moƴƴere ɗo taweɗa e rinɗina ɓeynatugol yiite jahannama toɓɓerne ɗiɗi enɗan taƴatake heewi lande ko arata mi hiwrike mo salike ko jaajan ɗon ko koto an ɗo hay woɓɓe wallahi summa wallahi hara ko nene maɓɓe ɓen maɓɓe hara ɓe taƴiɓe ɓeyna hiɓe horude hiɓe hajjude hiɓe zakkude ko honɗum nafata ɓe yawmal qiyama si ɓe maydi e ɗum ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam no maaki e hadise daɓɓo pot jentoɗen mo ridal rabbi ko weltinta alluye Allah kon welaye Allah on fi ridal walidayni no e weltingol nene e baba si nene e baba no welti Allah no weltanima wa sakhatu rabbi tikkere Allah ne ngari fi sakhatil waliday no e tikkingol nene e baba mo beyo hasibu ɗon hoore mum ndara ko honto fewdori alhaali ma an e mawɓe ma ɓen mbuuɗi ko jogiɗa kon fof ko marɗa kon hiɓe hatton jini anaɓi tumɓe ñaami a ŋerimi ɓe hoore muɗum kadi ndaro ɗon alhaali ma on ndi jawdi ko wonɗa ndi e ɗaɓɓirde ko fiya heɓoye janngo moƴƴo ko wonɗa heɓirde gandal ko fiya heɓoye janngo moƴƴo laamuji ko fiyo janngo moƴƴo kala ko moƴƴereji e naforeji ɗo bitto on ko hani wongol ko fiyo janngo moƴƴo heɓo awa noon Allah innima awa ɓe mawɓe ɗo ɗiɗo o yummirawo ɗo e beyrawo ɗo si ɓeeno teytinanma andu Allah himo seytinanma nani mo beyo faamu ɗum ɗon mi toriki Allah subhanahu wa taala jogiiɓe andeji ka ɓe ngure yo Allah on ittanɓe marɓe bakkatuji yo Allah on yaafoɓe mi toriki Allah kala nawnuɓe ma nawniraɓe yo Allah sellinanɓe marɓe ɓe yo Allah on ɓeydanɓe soñdiaji e sohlaji e probléme ji ko woni lagine ko yo Allah on ittange yo Allah okkore lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah yo Allah waɗu enen kay lamatiri fewɗi nunɗo huloɗi Allah marɓe ɓen e meɗen yo Allah ɓeydanɓe waɗa barki ɓe jogaki ɓe yo Allah on okkorɓe mi toriki Allah subhanahu wa taala nawnuɓe ɓen fop yo Allah okku jontuɓe cellal maɓɓe ngal huluɓe ɓen fop yo Allah on holnuɓe kala jogaɓen e kasoji yo Allah jonitoɓe hoore maɓɓe mi toriki Allah subhanahu wa taala jemma ɗaɓɓaɗo yo Allah taw hara en hawrodiri e makko yo Allah hawrindin en e makko sadakaji e zakkaji kala ko waɗa ko e nder lewru sumande yo Allah on jaɓan en yo Allah rinɗin en fof meɗen e dendagal julɓe fof e natoygol yiite jahannama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa aqimis salat